Ako ne budeš spreman da budeš mučenik, neće ništa od tebe biti. Skoro me pitao u Beogradu jedan mladić, pa svjestan ovog puta, ali sva generacija ide u suprotno i kako ću, rekao, vidi bre, ako ne budeš spreman da budeš mučenik, neće ništa od tebe biti. Ako budeš stalno smišljao kako da se opravdaš, kako da izbjegneš to sabranje, a da se društvo ne naljuti, nije to, nego ti budi destinacija, ti budi organizator, ti povedi novo kolo, budi primjer, budi mučenik, to jest, budi svjedok, budi ispovjednik, pa će ti Bog pomoći, pa će jedan po jedan, je tako, da obrate pažnju, pa da se Bože zdravlje zainteresuju i čoveče, eto te ko apostol. Znači, još ono mlad, 18 godina, ali pita me šta da mu kažem. Ja, nažalost, u njegove dane nisam postavljao ta pitanja, to mi je malo kasnije doprlo do glave, ali rekao sam ono što bi volio da su i meni u moje dane rekli.